Nkureterete nteto kuma kona chionde chia nthiguru iji yetu ya Kenya ingukugwata ugeni kiri nteto chietu cheru themwe na arua iri tariki 25 mweri ni jwa iri mwaka ni jwa 2025 amona nteto iri nkureterete ni It is true twina mushori y'umunene muno tariki 16 maili 3 no tutogera Meru tukita kwaya kira itukuga muchemano jwa Meru tukathithika maili 3 abunge ba Meru kumeneria Gachagua bakiuga gutiwe umuthurite kana umutumite kwaririria Ameru. Hakariba Mara kumeneria thirikari ni kiria bakuga SHA ite kubatungatira uria bekiri wirane. Atongeria ba abiashara ba Meru kuregana na nguto iri kuthiurukua ati kuri na mugomo jwa mira kwambiriria ruju. Mwonanire to mathithio ni Maureen Kirimi na ningeto Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiria thaiji. Uria wari ngavana wa Meru Kiraitu Murungi augite tariki 16 gukathithika muchemanio jo monene mono ntere cha maili 3 jotongeretwe ni atongeria bonthe ba Meru. Augite nikagita ka Ameru kweja amwe na gutumiria murunga mujumwe kenda kunenkerwa gitio ni thirikari nene. Augite itikumakania uria koti ikatha tariki 14 gukonia igamba ria mwangaza kiria kina batani uria Meru igatetheka kiri witi na mbere. Kiraitu aritie arenterecha meno ya Bogeta West kiri mathiko ja Gerald Kevenji Mwiricha uria ni mto wa mwandiki wetu wa nteto Makena Matiri. Mutugikare ari na ripoti iji. Sinyesha Meru tukite just emotional, irumi and that kind of stuff. Tutembo kulia Meru na irumi. Migambo yola waringa bana wakabere Kiraitu Murungi ure wari dientere cha meno mathikone janjela Kevenji Mwiricha akiuga siasa cha Meru chethe cha marumi na maruru inde nande akiuga ne akinyite kagita kono kya kaunti je alawe na mwandiki wa kiama kya Mbasa cha Meru Alhaji Mwendia batumirite ni barikene na tongeria ba Meru atentariki 16 mweri twitite atongeria ba Meru bageka muchemano jo monene ntere chegembe kienine kya mairi 3 bateno gwa kana bethera bagekira mtu kinyoriku kenda bakuga mendekithia jao na bethera bakyura ya mirandia weti na mbere ya kaunti ya Meru kiama kya Mbasa kigetania na barabange bari Meru bonthe tugwatanire twinthe kuri redeem this county na muchemano jira twina June tariki 16 ndenda kuria officials both ba Mbasa kuma wandine kuja sub county ne tukethera trema ithatu na Mbasa iri committee ne iria organize muchemano jura jo kaja na direction ya Meru after tariki 14 you have a date with destiny on 14th and after 14th we are going to chart the political direction of this county. It is true twina mushori y'umunene muno tariki 16 maili 3 no tutogera Meru tukita kwaya ndumbo na igatumiro igita ungeroshe ya kwino ku Meru. We say this time tugatunga rwembo rwa Meru na turwire roku Meru as Meru leaders buratona twene mushoni wa Barawi Matthew akoro wanjuri nene ba siasa tungerete ni ndikiri we have said Merus out to stand na tugetera jirani katikati. We don't have to fear anybody. Now we together. And because we are not here as errand boys for anybody. Anto wateta na wateta bagaturetera mateta yao Meru batu turaje barabashia turiku shukuru iriku ana bariku. So we have to look at our own interests. Bunge Kiraitu Murungi na ugite rwangirwa koti guturori kareta mirandia witi na mbere maturene na akiuga kinya kethira kuri negamba kotini atongeria ba Meru no mwanka bakarenthi baria mwere
na kiuga bone baugete ni watho bwa njanji kugitega mbore akwenda inde akiuga bobote kumakania no mwanka Meru ite na mbere utiro koti ya kabarabara anywhere utiro koti ya thomithio mwana anywhere koti kinyo kithawanyitwe hospitali te kulitaku bakara ikanyomba kao bakiandika mauku yao anto baikuja na hospitali na bangi barabara ite gwitika mimi tumba okurua ni muntu umwe witwa Njanji ne bantu turatongere wa Meru tukaibangora Meru kagitata egakura turamuntu wetu so anto batiga kubanga manto yao ya maendeleo na siasa no ndibeterete ora Njanji akauga for us we have said it is the right of the Njanji kuga right or left but Meru must go forward. Muthiene Alhaji aliuga mwerekera jwa Meru jukanenkanwa nyuma ya tariki 14 nena majura jukanenkanwa juketha jugetiria Meru gataria na kiuga siasa cha Meru no mwanka chichenche kumau. We are not going to make any foolish decisions like a community like we've done in the past. Wamunyoro doesn't matter, Uchwe doesn't matter, Sugoi doesn't matter. We're going to make conscious decisions, calculated decisions from now henceforth. Let us not be aligned with any faction. The course of Meru political history is going to change after 14th. Kumamenwa Bogeta West geshigo mbunge kya Southiment inke report rateto shaweru reakwarieto ni motuge Kare. Seneta wa Meru Kathuri Murungi augite agaitaniria ngugi na atongeria bangi kenda kubangira kaunti ya Meru. Kathuri augite kuri na bata ya kugwata ugeni kiri muchemanio jwa maili 3 jura jo bangiri tariki 16 uria ukerikana niwe ukagwatira giti kya ungavana bwa Meru nyuma ya koti kurita murungamo jwayo tariki 14. Kathuri augite kuri na bata ya atongeria bonthe kwaria na kajuka mwene kenda Meru yora na kinya kuma yomba kwethire gitiaririria methene ya ugaibu wa nthiguru. Boniface Mongera na aranirite nawe na gututumira riboti iji. Nayo onto mwetu muri kumakirisi nita Kathuri Murungi witakira Meru ntukwe narua na ugiti kumenyekana bobwega wena kwethirwa akigwata mbaru wega na kwegana ikarobia atongire bigwita na mbere bya kwariria maendeleo ja Meru. Seneta Murungi rotithiri twakionekana kiri mishemanio iji ejwa mbere jwa Karen na jwa jeri jwa thiri center na ugite aria mwabo na kethro yetakire mishemanio iji bora iki bati kwalira mantu yakugana ite na siasa ingite na umithio timbona ite kinya kwina group ingi led by Kiraitu Murungi na mithikari nturi nkona kinya bono bakwaririo unity atokwaria the same language kira gitutitikaniritie ni ntukwira tubati twinde kwithira tugwitikanirira tuika muchemani consultation jau niyo yekwendeka iba kwenda kubati Amiru bakarande na baje mantu ja Meru na no unda ugite Amiru babati bakatukarende tura Meru twinde twale mantu ja Meru. So I think ya tukore the same language no ra kwena two initiatives ya saindire ya rendronera bakare weekend mantu ja unity Meru na oni ndeno kwale mantu unity Meru. So atwe na the same goal lakini twetete na different parts. So it is important to turalia on to bomwe na iba iji initiate this thing kukarande tugakarande turi both initiators saindie nengi tukumba harmonize programs iba kuba twetete ndeje iba kuba witite iba ku thuganiritie gwita iba ku na gwa kubanga gwita nambi nigenda twinde twithura twina the same goal tutegakare jaka twina ngutangurutano ereo kiri utongere bomira. Gita na mbere Seneta Murungi nugite kaunti ya Meru nithe twitigi nyuma kimaendeleo akeza na ngerekano ya kwina kwa kagita na kale mubungo rutwa Southiment mirandi mwe menene barombete thirikari nene mwankira ndeta thithwa inde gontokonge nithirite kithithwa kwinange tukona kukinjo ruji kwinange tuona kwithithwa markets nyingi kuri kungi nikitwe tukwithirwa tutenaye na mirandi iyo ukwera nikimimbi ethro ni senior appointments for example nikitukoni kunenkana rokunge lakini kwa tu itakitate itane krono tukinya appointment senior neo kwe manto jangu yumba kwani loko
bantu bukethora bwina system bwina stima bwina waziri yo stima bwina chairman bakamete ba stima bumete from the same area ne kuonania kinya bugikarande kweupo kathithagia tumantu tukwenu mbere miro rimwe reta thina gaira ga gwitana mbere nontu bwa competing interest nontu watu akwe mundu ngi initiate na weta ku initiate ikuonania jaka kwina nchindano iro so the best thing ni gukarande no twithiro tutiende ne politically lakini nontu bwa interest ya miro ukarande riu tugaita mantu a siasa kabisa na tuweka tofauti ya kisiasa tukakarande tukategemea miro na nonto bonto bonande seneta Moronge rugite mpumisha nyuma tariki 14 mweri jo twitete batera kuthicithangrania ngwataniro iji kwancha iri batera kuthicireta atongere bonthe amwe bakare na mugambo jumwe nikuromba Murungu mwana kinya musemno zo kuthira I mean this court matter ikuthira kenda rutu zo na substantive governor kinwari gitene ariko au kendereza na gutigere twitite ate you see either Kawira Mwangaza kana mutumo ntwithi bantu ithingi ethuraro substantively after the court matter is over na kerekeria ntumokire koti ri gwatiritiga maragavana Mwangaza na Senate Moronge no gite njanji ro president igamba igode muriturite muntu na wari unditwira mpongera njanji bange ewiri uritwa au giongero njanji ni president yo ni chief justice nikende gamba uri mba kuthikirwa rina ritena any problem no anku in case akaiwa ri muritwira muntu no wampa mpaura ye murigo ntethia no ntune gamba rina a lot of public interest nke reporter ndo Shoro TV kumaje kingine kineke msho Nairobi mbita Boniface Mungera. Abunge ba Meru ne bachumirĩtie gũtarĩria kurega kung'anirwa kwao ni miario ya Rigathi Gachagua iria itire Jumapili echo ari gĩcigo-inĩ bunge kia Igembe North. Gachagua anorotere abunge baba akiuga kabanenkerwe mbeta ni thirikari kenda kuringa kura kumurita gĩtĩne na nkuruki aborota nibo gwĩtana mbere gukira ki onde CJ Martha Koome ari ugwati-inĩ bwa kumaru kwa gĩtĩne kia mugambithania munene. Bakiaria na Wero TV na njira ya mwanya abunge baba bariuga bate kumenya nĩ rĩ Gachagua aambĩrĩrie kwaragia kanyeneka atongeria ba Meru bakiuga bo nibo bathuri na kura ni Ameru na kwao nibo bari na kioto ya kwaririria Ameru na gote ntuko kinyemwe batuma Gachagua kwaria kanyenekao baugite bageta na mbere kugwata mbaru thirikari kenda gukinyaniria witi na mbere kaunti ya Meru. Kakimuteki na Ntetweje. Mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri na meneretora wari munini wa Rais Rigathi Gachagua ikira kugamwe na kwithirwa na thirikari ni mianka yere buru atarara aririte maendeleo mabore ntuguno emwe. Miaka miwili Gachagua amechaguliwa, alikuwa deputy president. Ni siku gani ameongea mradi moja ya maendeleo katika constituency yetu ya Bore? Huyo mtu hakuna akili. Unapatiwa kiti ya deputy president unashindwa, unafukuzwa. Wewe mtu uko na akili kweli? Na nyinyi mnajua mimi nilikuwa na support hiyo jamaa, si ndio? Kabisa. Na ukiona mimi baada nimetoroka, unjua hapo hakuna kitu iko hapo. Nkurukire Ndikiri na wetete Gachagua reta mwamba nontu namuyire barabara chire cha Bore iratengete kaingo ithondekwa. Gachagua aliiba barabara yangu ngapi? 2. Barabara kutoka Kadheri mpaka Kangaita. Sawa? Barabara kutoka Kerua kwenda Kitoro. Ile ilikuwa inaitwa Momau. Nilikuwa nimeweka hapo ndani. Tumesukumana naye iko hapo Mathira. Na kama anataka evidence, nitampatia evidence. Kuonyesha huyu mtu ni muongo na ni mwizi. Imigambo tenora yarito na bunge ba Meru bakiariria Ndikibandheto bari Nairobi. Araba ugite bo batathura mutongoria noriko wa kubariria na bo bakarutira Meru wera nontu bathurirwo na kura. Na asikuje Meru akisema kwamba rais ama naibu wa rais hawataruhusiwa kukanyaga, kwani Meru ni yake. Meru sio yake, Meru ni yetu. We reaffirm our unwavering commitment to serving and representing our people with integrity, unity and independence. Our leadership remains firmly grounded in the trust bestowed upon us by the people of Meru, and we have never and will never delegate this responsibility to any external figure. Yeye ni nani kuja kuambia watu wa Meru
ati ile maneno tunafanya, yale mambo tunafanya hatujui vile tunafanya. Viongozi wa Meru wako united katika caucus ya Meru Parliamentary Caucus. Na sisi hata kama tunapiga kura vile tunapiga, hatupigi kura kwa sababu tunakuwa intimidated na yeyote. Tunaelewa ni nini tunafanya, na tunafanya kwa madhumuni ya kusaidia watu wetu. Kwa sababu tulikuwa nje ya serikali ile awamu iliisha, na hatukupata maendeleo ya aina yoyote. Wakati huu Gachagua anakuja kujaribu kuleta au mgawanyiko ndio watu wetu wasipate maendeleo. Sisi tulitafuta hii serikali, na hii serikali hatutoki. Sisi si watu wa mdomo kama yeye. Kama nakumbuka vizuri, tulienda Embu na tukasema sisi hatutaki kuwakilishwa naye kwa serikali, kwa sababu tulikuwa na mkataba katika UDA, na ule mkataba wetu akipatiwa lolote linalo lenga wa Meru anapatia marafiki zake. Nkuruki. Na watu wa Meru wajue kwamba alikuwa katikati ya unyang'anyifu. Sisi tulinyang'anywa vitu mingi sana wakati alikuwa deputy president. Ndio tukasimama Embu tukasema hatutaki mambo yake way before impeachment. Kama yeye alikuwa deputy president wakati huo, kwa nini hakuja Meru aseme sisi tumefanyia yeye madharau ama tumefanya makosa? Kwa sababu alijua anafanya makosa. Akipata lolote la Meru anapea watu wake, marafiki zake. Sio Wakikuyu. Wakikuyu ni watu wazuri. Anatafuta rafiki yake anapatiana. Na tuko na mifano mingi na mambo mengi aliyoyafanya. Na akiendelea hivyo tutaambia wa Meru ni nini alifanya. Watu wa Meru hawatandanganywa na uongo. Uongo wake umefika mwisho. Kumage shigombunge kia Bore ngeripotera Wero TV nyukambitaga ki Mutegi. Akariba marane bameneretie thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bakiuga gote utungata bakumba gukinyira kukurukira SHA kinya nyuma ya gavana Muthomi Njuki kubera baciandikithie na SHA akibera gote ndururu kinyemwe bagaitaga muko jwao kenda kuona utungata masibitarine. Akariba bane bachokete boro ta Rais William Ruto ni ontubwa SHA oeje bakiuga augete mto akareaga chiringi 600 kurungamira onja ake endete ukuri iba kuromba thirikari kwerekania mubango jojo kenda akariba tiga kunyamara. Martin Mugambi arina ripoti tariria. Tugo nyuma ya gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki gutangaza ati antu ba kaunti ya Tharaka Nithi bakagwataga motungata gukurukira SHA ndeni ya cibitari cia kaunti no kumaira nini ta dispensary. Akarige chigombunge kia marabariuga gutire bubure cibitari kagita kanonto itikuruta wira. SHA ne igotumira nento terungira u otena SHA no adi no mwanko gitidwe no rie ndori atire tiyo riu nento ne kuruta ereba ne kuruta wira kwarakini bari computer ni urebete neera na gwe no kwenda gutiritwa no ri mwaje ne gokuoga kwa kana ne gotoro gatora nenda watotekanywa ne ribitari totekadi kana ne atatugekala nento SHA egotwinyeria no nturi ukitumigia tumurungira SHA nie ateti nde tuandikithie SHA ni mbieno kunambere bantu au tiyo tuandikithie SHA ntule ntiona ni ananka udwate ande na ana tabara tu secondary ananka udwate ntiona beja kwandikithia SHA ngina mamara tu ntiona yu ntiona mbesa ja gutwika kankale aga Samueli ntemwandika thirikari ringana na kariba babariuga itaka bakorachimithua kwandikithia kiri mutaratara uyu bara batandikithitie nontu wari onthe wathi cibitari urirwa no nkinya wandikithie hindi amwe na kwandikithia ukethirwa kuritwikika gutire na network na computer itikuruta wira twacokire riu gwatwika SHA itumirwa gipua lakini Muthomi gintu kia betie nakio ni kurenje ni kubanga kila mtu wonderera kanyidi arenje SHA Muthomi kuretungiria au niki anani kabalu anenaga okera gwa yanga otigane na kindi kia otigane na u kadibitari kale ndeburu atente kinya onte na SHA cheno gokwenda guturaga nio otenda wa kuona olerwa nga computer itekuruta wira nga computer itekwe ntije kabaretire computer ikariatha ne computer indoku obunka gwe ne gutunya mwana inchingiria yale ya mwisho wa mwali okario kerwa tere computer ne indoku enga network itekogwata
riu antu netu akite kukwata ri urenda tuteranie nai thukia mantu kirindi gikiugite cai no wayandikithia kuritwika baraba kwandikithia thaino bakareaga ngiri 1,500 gwitia bantu a ciringi 300 tabura beriri twau kanyuma mantu machare kama letete thina nire mbere wedi odite ukira ni 300 odite kugita 300 ukira tebu ukadio kenda ni mbeca nyingi watari okero ni ngina 500 kana ngiri negana riu kuma u sageto cindite tio na gero kombeka twenda tucokerua ira twena mbere ire etagwa NSI riu ana cia utukaria tugatirito nambi kero utinda wari cia yongwa igotwinyeria ndagutejio riu barabara na dina ba gotego no digai na dina ninde tiwe ngiri negana rimwe ngina rimwe niko ria mbeca junwa kono kandenukire ntari ano ambini wina mukana wina kabaile kana na ulinzi so mukuru no tibatonyetie bando kethira bantu bare batukabewa ni shere aguko no mbuge kiyako maoni makwa sha sofa etebwete tembega bulune batije kula idelwa na kula kwena kasolo ile kebisho nwege twethara kanithi ni atekiwe mateka ni agwatwe nyara Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya na ataritwe kairi ari mukaririgite wa kamiti ya kurikithia mawatho kire mbunge ya Seneti. Gataya augite mwaka muthiru ne bombanire kire kurikithia mawatho ja maguri ja mirana jangi ja maingi. Nawe Seneta wa Embu Alexander Mundigi ni athuri ja munini wa mukaririgite wa urimi. Onde Seneta Murango ria ni muthingati wa Gachagua engatitwe ja mukaririgite wa kamiti iu. Agita kala tongereba kamiti ja bunge ya mwana Senate buditi na mbere kuthithira garoroku kamiti ya bunge ya Senate kuthingatira uthondeki bwa mawatho ya delegated legislation muthenyomri ni thithithurano na gutara Senate wa county ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya kuthina mbere gutungata mwikari giti wa kamiti ino. Senator wa county ya Tana River Danson Mongatana agitara gota munino mwikari giti kiri kamiti ino. Tuntu raisi kwegwa senators kenda baiwetigie bonde bakauga no gotoja gutiwa chairman gichokagere kinya secretariat ngao chamanya mono na leadership ya Senate ruling majority na bawanga bonde no ntubawethigia kwamba Senator wa Tharaka Nithi no atuike chairman wa committee no era ndambire ni okuma wa 2022 kuma gutuika Senator wa Tharaka Nithi. Kulingana na Seneta Mwenda Gataya, kamiti no kwa kagita geto kitinutite ngugi mbega muno kiri gutethira kuthondeka mawatho ma mira amuna kuthondeka mawatho ma mubango tungata bwa thibitari washa ndikene kwamba twaina regulation chamera na thaino mira thaino no kuona kinya regulation chetu chatethire mira muno thaino tukwaria mira thirikari no mbia kurotha kinya maguri ma mira na matuga gazetted itwakurukire kinya sheria ya SHA ina matu hapa na pale lakini wetegia along the way ka streamlined itukurukire kinya sheria ya environment mbinge mono so kando ya Tharaka Nithi na Meru ni onde chairman wa kabwa county chonde cha Kenya no tukutiri county takora regulations mbele yako kana mbele committee yako so itu expect kwegwa tukutawala na ministry na amona counties wetegia twale kiena mebango yetu ya county kuma next week na matuan tukathiruka Kenya county tukiona kana kwamba kuli guntu kuina tena chiare masharia iri chia kuthonda chako chukumikishwa kwamba antu baje utawera kulingana kuracha litakuwa nao kagita ka Senate wa county Embu Alexander Mundigi ni atarita utongera kamiti urimi ya bunge ya Senate tamunino amukarigiete aido lala le mukarigiete kiri kamiti no Senate wa county ya Kirinyaga kama Murango na ule ni muthingati munene wa ule munini wa Rais Rigathi Gachagua ni atunyitwo itiki na obisi no kunenkera Senate wa county ya Bungoma David Wakoli Wafula. Kenyans were expect kwamba gutie mantu makarolo kaire matakurugeta sheria ili kuendekana especially sheria cha county kala sheria cha ministry gutiondo bukarothwa no thaino mbogwa muntu tani for example ndo chareve wikagira nya counties bombo kinya ba charge kinya batakurugeta sheria cha kukurogea kinya county assembly so Kenyans were expect kwamba gutiondo bukarothwa tukakurugeta committee atukabakaria kabisa no tukabete yetu oversight. Kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. Etana mbere kuthingatira nteto cietu inchokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki.
ere gatika Nakuru campus ya Kinande ti antu akuthomera aki indi ni kiuru kia gukiria na gukuria ntura ira ina nyomba na mathaga ja Kinande ja mathomo itu ibangite kwerekania narua na rojo kiri utungata bwa ugima. Campus yetu enjerwa aja ni kinya rinene kiri Imperial College of Medical and Health Sciences na kueja na antu athongi ya kuthomera aja ukaewa kithomo genkathishie guruburu kiugima kenda gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. ICMHS kithomo gia krasine na practicals ikienda twita mandagitari bakoroterwa rwangino rwa ugima ni ngugi njega. Ujukania bo mweri jo 3 March ni bwetete na mbere. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante tonkuruki turingire thimu namba 0719223223 kana wetekire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Haro. Ai boje tana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete. Tujaka bakarawu chap chap. Aya kwani yako naye mama? Tiko akiora ya bioria. Ai, bote jojo agita nyanduki. Weka Boraha Premium Kavagara darika 5 akinkimaneta na nonyiri. Boy na haraka. Otemba koja kwa bumo tike boromete. Jojo kaya yana ruirwate. Bako tsadia kuarete mo tujaka bakarawa. Kanyi ya ngarama yorugi okorirwe minoga no kanyi ya madha. Manto John de nisawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Panda tukupandishe na GoTV this new year. You upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect! Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Ngoko gwatogeni oringi kirinteto chietu cheruthe mwengi chokera na chionkuruki atongeria ba arimi na abiashara bamira batongeretwe ni Rasta Karuiro ni batheretie ngutu iri kuthiuruku ati kuri na mugomo jonge jwa mira kwambiriria ntuku ya ruju. Atongeria bababa ugite ntetu iji ni chiorongo iretambwa ni amaramari baria bagwatanirite na itonga bikai bira bikwenda kugura mira na maguri jamani ni kenda bathithia baite nene ni boritie abiashara wetithia na mbere biashara ya kimera giki na kuthingatira maguri jaria jatumirirwe ni thirikari tukuinka inthiru. Dennis Mugendi katumenyithia nkuruki.
tukiaraniria nabo imwe kwa imwe atongeria barimi na biashara ba mira utongerie nebo mukaririgiti Rasta Karuiru ni baregene na nteto iri gutambua ate kuri na mugomo jongi jo mira nteto bakwanisia urongo na simaniti na ntubaka bare bagwatanirite na makatero ni kenda kugurira arimi mira na magurija maku magurija tijari thirikari rekire mbere gatukwenda kilia rugo rwa rwingira ndine rwa antu bara bakwira bangi mira ikethiretwo tuga kuma royo ndebere yuti maoni yeto ya kiama batu mugomo itwathiririe sandira twabwithire musemanio haraka ciongo na manto yeto mwanga thaito yatielete obisine Nairobi ye obisine ya CS na obisine president imera bira bingi bikiotangazirwa bei arimi baria bawatanirite bakagwa thirikari irawire o lakini ni undu bakuzunisha ntukwira kagwatangazire mauria mira au amurimi anenkerwe mauria ngiri 130 ngiri ana na ngiri 70 mantu aguria aria o arimi obaraba mira bamwe baba matoka ki Facebook bakiwa akagwate uramira mwanga bawatithie sumari luge gwa akagwate urambi ati uramira uwe mumiru uguritangu mitandao ni yo andu yo mira uri umwe agatero ya tukurwa nio mantu ne ya mira na hivyo ntukwenda kwirwa antu betu baraba onda wa isumari tafadhali tushirikiane ino ntu itukumia sehemu imwe ina pain kwi baba tena pain inko boromba twinthe tukae ngumu na twire arimi betu tukae ngumu kenda mauria miraya itia nonto thirikari utangaza tekege ya kura mundene iwe bora watu mirakirie kubo shirikiane ibabu bohakikisha mauria ya kubwethwa na yaita zaidi musumari utire ona asara mira ukinyeke ndwe na ngiri mana ya ilika na ya thatu musumari utire asia baita yawe lakini batu twaere nkombo na ikankwenda obwira ukombo nebu tutiri toi muntu ngi tutina sehemu yetu ira tucethera na mbere arimi betu ringi baraba kuwa mire karoma royo mirate onde karoma royo na bakenderwo bwa utiro twatangaza mira kuroma na tu tayari batu buthatera na baba weta bakiwa bakithuka sikinye kundike utima kosa yetu batwe turi atheteri bakimera kike mira makosa ara yareni ki abiashara betu amiru nonto baritikirie kwewa mira na mauria raisi mira igitujagwo na ikiendagua kiria gitiere akibariwa ni gikaro kiao na Rais William Ruto ikienda maubatu jarimi na biashara jaingwa jonthe o appointment atu ateria ki president any time from now tukaringirwa thimu mwesimi wa ndani na timu engi ya yumbe na tukarendu obisine president kenda mantu ira twamuromba aja omba kujura kwa nto beto na arangira ndinde bukendia mirano obwa bukero mire karomwe na ngogethea kwibangi bakwenda kuromwe bati batwe na ndebulika ni mugomo yura yari kwo twabwithite tusirikianite abiasara basumari abiasara ba miru na batu arimi bati bara bamburikire mugomo tutena thina nabo endeu nabo bakendelea kuthiritania arimi na ala matore ne bebera mire karoma kenda baba urira buthuku kwa murimi endie mire kubura ko bati Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, Kaunti ya Meru. MCA wa Bothogochi West Patrick Muthuri augite omurandi kugairwa mbeca cia juni thuganio ririega mono indirite menya gukinyanira kethira MC atina ngwataniro enjega na ngabana Muthuri ariathira kuma akuthamira kambeni akawira Mwangaza ngugeni ambirite kuoneka ndene ya ward yawe akiromba MC bangi bare batigere rutere ruregani na Mwangaza kukunja nthama augite kwa miaka iri iria atwire kurwa na Mwangaza gutike wodi yawe yona untu ugite tebwa gwikumiria Muthuri Murioki gatumenyithie cio Ringana na MC wa Bothogochi West ndo Patrick Muthuri ugite nandi kinya kethira mbunge ya Meru niombite kuthita itemized budget ire kuwa mirandi reka thitho na mungana jwayo agwa kiramenyete nandi barabi babata ni gutigana na gwitanira ngugi na thirikari ya county ire kuthithia mirandi iji gintu kiu gwitwa itemized budget no munga kwithwa kwina ushirikiano no ro kuthithia budget no ro gu implement the budget kwa duwe kaindo ene tore gutebua tondu nyawi muntu na ina power no agarure kawa muigia na nya weta kothini miaka etaro gathira wibira au so ikubure guthwa kwina ngwataniro enene muno ya MCA ora mukurukia budget ora muikira itemized budget na ora wetete gu implement budget kwa duwe ka wogo akara wero aga then butetethania mwananchi okainda no okaumia so it's a good idea but
no mongo kuthwo kwina ngwataniro enene kenda okurukia omba na gofuatiria ngugeje kuriteka bwega ngugeje ni oversight tonto o muntu na nenkeri mandate jawe so it's a good idea but itokuetia ngwataniro enene kuringana nwe augite kwa miaka iri ethute nkuchenio ne augite kuti mayoga ja maingi ombite kuona inda kuwatana kawina mwangaza na ndi kwina weru miaka etigere iri kana ethatu tutuire ewe kuruka tutuire ndoene lakini egitara gwitira antu beto ngugina kia no thuri choka kire antu baku bori imbi bakwenda ikeria ngava na mwire antu bako barigo na antu bathithirwe ba benefit ya kinya 2027 kio kwenda guchoka mwito na kurwa ochoko mwito no garwe ende oni nkethro ndea uthirikari ne kaire nyegwe ngejete tonto kinya kurwa aruto thai anga murume anga watethia mbi ituinyie tojokie into kuma national government tuinyie tojokie into kuma county government antu beto ba benefit ikyo bakarikana tendo ate oranda ije kurwa muno bakarikana barabara jeje barikane Githongo stadium barikane Katherie open air market barikane ikundi bya roje bira byete kujokia pipes barikana youth beto baraba ba benefit de baterikana ndo bakarikana biu biega kiwando imara rwaga ne anto aragwataia kituminande wakethwa gitegera wandie wake nikenda kona witi nambira bukotha bukionekana to enio imechietie nge otietua na monka winyo kijera ndoria ndaigwa mechietie mwe te kwejania te siasa ne tole kona mechietie nge imbio ndi siasa na watu eka ogo gitaro the mechietio na ochietia na orero ngamenya mbere anto abera o odro menya kura kaire kwa no give it up indo ene ora atakate gocho anto boko gwatia ndoa oteona ete bamo baithithie poster thai cia kuromba ete kia seneta nande oni muntu jo guthithie poster kuromba ete kia seneta re na muthuri we interest yo igete kia MCA re mbete to mugwatia ndoa urangava na kenda morambio so tutombo thethia na ndoa na ndenda muntu mwaro ngama mbero roro wa Kenyeje arona anything Raila Odinga atwira kurwa miaka ngana ndikiathira president imbi nkorore ko yorete akengo cho Meru County imbi anto barambije na baraba mpandikete ibabotho ku West ari tejaja e barabara ne rwathi akimetegera ure gwikura maram amonenya gutegera stadium ya Githongo iretetera mbere gwakwa na ujo ne wanto babo West bakoromba that barabara chia thithwa egekro maram ya kinyerwa kende karame ya kaire thatu itathuka area je ne very busy nonto bwa majani kuikieria intobia munda kaua so injira very busy na engwete kieje ne gitare mbere gwikro maram to kwenda nya kuga ibwega muno nonto bwa Githongo stadium process ni enderete kieni ne gikuthithwa na thirikari mbere ne remero kuthiria thirikari ijire ne remero kuthiria na ndi ngavana kwejaga wira mwangaza na ukithithia na tatomba kuga manto jawe tiga kuga murungu amweka eke miaka 10 ethro ngavana weto na joke nya thirie 10 menya otero katibe murigiretie kuromba kingi arombe nya kira kingi akenda Muthuri Murioki Weru TV Mutirijo Kangangi. Rais Ruto ni atumiritie kugwata ugeni rutere ruregani kurira methene mwe kenda kureta ngwataniro akiuga ithurano ni biathirire na ni betikaniritie gwitaniria ngugi na bare bachindanaga nabo kiri ithurano bia 2022 miario ije ni gwati mbaru ni munini wawe Profesa Kithure Kindiki uria uritie akenya kugwata mbaru thirikari kenda yomba gukinyaniria mawira ne jayo kiribo baritie kagitaga kuruguria murandi jwa mukondo jwa ithano jwa kugwatithania stima kaunti ya Kwale. Mambo ya uchaguzi tulimalizana nayo. Mimi nimekubali ya kwamba tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Hata wale walikuwa upinzani, tumekubaliana na wao wakuje tufanye pamoja. Ndio tuendeshe Kenya pamoja. Kusiwe na ubaguzi, kusiwe na wale wamefungiwa nje. Sisi wote tuungane kwa pamoja. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Tukiungana kuna makosa. Munasema tuungane ama tutengane? Tufanye kazi pamoja ama tufanye kwa pipande? Pamoja. Hebu nione wanasema tushirikiana tufanye kazi pamoja. Amekuja hapa kwa sababu ya mambo mengi ambayo ametaja. Na mimi naomba kwa heshima watu wa Lungalunga,
wa Kwale, mshirikiane na serikali ambaye inafanya kazi pamoja na viongozi wenu, nafanya kazi na mbunge wenu, nafanya kazi hii serikali na gavana wenu na waziri Mvurya mmoja wenu ako katika hiyo serikali. Muunge rais mkono, tusukume Kenya mbele, tusukume Kwale mbele. Mnakubaliana na mimi? Mtatembea na rais? Mtaunga serikali mkono? Uria wari mwarimu munene chukuruni ya Meru National Polytechnic Dr. Museru Kunja ni ainyiritie bata ya chiari wikiana bao kiri chukuru chiotea iri njira ya gutigira bateo na thina ya kugwata ngugi au nyumene. Rukonga Nkuruki augite chukuru chiotea ni itethagia bonene kiri gukuria uchumi ni untu ni chiejanaga kanya ga kuthegea kiri biashara na kinya guchiandika no ritie aritwa kutumira kurumira mitugo emega kagita karia bari chukuru ni untu ni kagita gakai. Paul Kabithe katumenyithie chio. Urahagwari principal wa ukabere wa Meru National Polytechnic Dr. Muchen Chabarwanta Kunja urahakiariona nitie gwikira anene mathomo ma polytechnic arugite imonkuruki magukuria mugongo kithomo gia tekiniko muno taburandauga ndiguru chionde isi thikitio kithucia kimwe kira kiumba kuthiria thina ya employment ndana ya youth nonto youth bakanenkerwa skills na batumira skills inu kuumba kuandikwa kana kuibandika bongwa na muno hitariri industries ira ciena wandikani bubunene ni ino tuwita building and construction industry niyo ya miako ya nyumba, niyo miako ya barabara, niyo miako ya ndagasa, niyo miako ya dams kogu ana baraba kumba kuthomera skills cia muthemba uyu ibakuiguba na kanya kanene gakumba kuona employment na kakinya mtu akaria kwandikwa tabandauga na kumba kwibandika wengwa nuntu akaya kuthomera wira ya masonary na kumba kunenkerwa kinya wira mtu binafsi kana kanenkerwa wira kampuni kana kanenkerwa wira ni institution Rukunja kiuga kiragisho mbungi babateriku abena polytechnic tainoni kingo kithomo giki kiumba kunyagwa ndeni kwa ndeni maturani watu na vocational training colleges ndene ya constituencies na kwethira twina national polytechnics ndene ya every county nikenda national polytechnic no tunikuthomithia kiwango kiri uru kidogo wewe kiumba go support patigwe ndene kithomo kuya CBET ukagwa ni kumba kwethirwa ikirotha curriculum no kwegwa kiumba kurotha assessment ya ritwa na national polytechnic na mandate ya kumba kwethirwa ikiumba kunengana ya certificates kwa iga support technical and vocational colleges no ntuko kumba kurotha assessment ya CBET na kithomo gya CBET kiumba kuhatamiri ndani ya Kenya na buraka integuru iraingi maumanda makona dia tekiniko na kwa uasiari bagwete kwira ana baona utimu tono mubwete ukaramushi atena skill no tokinya government no ne kumba ku support ana bago ukerukira Kenya mu tuetaro ni wa help na tiro nu ka help nene kana gararun na gachoka kanengera Kenya grant ya kumba ya mtu kumba kwemenyera Gaharu Kunja gitumira kanya gakumeneria mononda cia mapema kiri aritwa baba batekini kwa mwana ma university kwina wati demo bakorekana nabo mono ana bare ukona mwana ai mwana umunini na kumba watu kwebena na nikamudhukiria maisha make nuntu number 1 ya mwana aomba kwethirwa na gutuika pregnant gitu kiambere kithomo kira yake akwanjiritie gikamba kurungama nuntu gitareo kaigwa na mimba kamuthukia gita ria kumba ukarata kumba concentrate na mathomo na muno muno gitara uciara ina ciara kumenyera mwana kinyogwa kathuganya gucoka kuthoma kairi ukaigwa guta egita na number 2 ukaigwa kinya maisha make makuthuka nuntu ria mtu agire na mwana munini ati kuri na njira iraumba kumenyera mwana uyu wake
muci utie na mushara utie wira yaku umba kwistira ndene ya miankenu wenio na kinyanya nacio nuntu aciari batikenera kinyabo no baumbe kinya kukurega na dio kuona ya warewa na aciari bacokana wa kupeana karamu takumba kumyumba. Nkiripotera Uru TV kumantere Chedaraka Bito wa Paul Gwakabithe Nkatho cia mwanya kirigwo ikugwatanira na bautwikire nteto cietu ceru themwe tucemanithia 3:30 nkumenyithiji na ingi nkuruki eta na mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Peter Maureen Kinya